Pozdrav svima. Mislim da možete primijetiti da je ovo već treći video koji snimam danas, s obzirom da sam u istoj odjeći i imam isti make-up. Danas sam odlučila snimiti video What's in my bag, zato što nisam to davno napravila i htjela bih vam pokazati što nosim u svojoj torbici. Iako nemam baš previše stvari, ali možda to isto nekome bude interesantno. Dakle, torba koju trenutno imam je torba iz C&A, koju sam dobila sam poklon bon od C&A i otišla sam i kad sam vidjela na nju, to je bilo to. Torbica je jako lijepa, nije prevelika, nije premala, ima ovaj lijepi tu, nije to print, to je u biti kao nekakve rupice, nekakav cvjetni uzorak. Tu ima znači ove koje se mogu otkovčati, da se torba može malo više rastegnuti. Izgleda jako dobra, ja već imam skoro pa i mjesec dana i ništa se nije na njoj ishabalo ni potrgalo. Ima i ovaj dugački lanac i ima ove kratke ručkice koje si možete nositi. Ovaj se lanac može iskinuti, tako da ako ne volite nositi torbu preko ramena, ali meni preko ramena zapravo, to mi je bilo zapravo i bitno jer volim često nositi torbu u kosu, tako da ovo je bilo super i stvarno mi se sviđa torbica i ako vam se sviđa, znači još uvijek je možete pronaći od C&A, dio je njihove proljetne kolekcije. Da, cijena je bila 179 kuna. Ok, dakle, krenimo. U mojoj torbi nalazi se jedan rokovnik, to je za posao, u kojem zapisujem neke sve poslovne zadatke koje imam i zapisujem neke možda i neke ideje koje mi padaju na pamet možda za post ili za video. Zatim, da, unutra je jedna penkala s kojim se to sve zapisujem. Zatim, tu su ključevi, otvorite. Obično da imam tu i ključeve od stana, međutim one su sad u vratima. Zatim žvakače gume koje sam kupila u Milleru, nekih 15 kuna, 46 komada, to je dobro. I imam još samo dvije stvari, samo tako malo. Sljedeći je novčanik koji sam kupila u Tadevajlu, košta je 120 kuna. I jako mi se sviđa, ima ovaj tanki lanac okolo i unutra ima jako puno pregradaka, ima ovaj mali dio za novčiće, gdje bi se mogli držati novčanice, ali ih ne držim tu jer bojim se da me ne ispadnu. I tu imam ovaj dio gdje su kartice i tako. Uglavnom, jako mi se sviđa novčanik i baš sam sretna sam kupila jer sam prije njega imala novčanik koji mi je trajao 10 godina. Ne, lažem, manje, 5. I da, zadnja stvar koju sam vam zapravo već pokazivala na blogu je ovaj Givenchy mali nesiser. I u njemu stanu nekakve stvari koje mi trebaju na dnevnoj bazi ako sam baš onak izjurila iz stana i nisam ništa kupila. Znači tu je ovaj i dalje viši Norma Dermtein. Dobro, ne veze. Catrice Eyebrow Filler za obrve. Ovo je Douglas Absolute sjajlo iz ljetne kolekcije. Nijansa mi ne piše, ali piše ispod 406, pa možda je to to. Ali uglavnom znam da imaju samo dvije nijanse, tako da jako lijepa nijansa. Imam tu kremicu za ruke od La Prairie. I imam jednu maskaricu, to sam dobila od nekakav stepčić od, da, tak je mala maskara, od Guerlaina, znači to je Maxi Lash maskara. I imam jednu ukosnicu. I to je to. To je sve, mislim, to provjerit ću još jednom da nije se nešto slučajno sakrilo u džepiću, ali mislim da je to to. Da, to je sve. Dakle, torba ima još unutra ovaj džepić sa patentom i ima ovdje ova dva mala, ne vidi se, ima ova dva mala džepića. I da, to je to.
to je to sve što, mislim, stane unutra još sigurno dosta stvari, međutim, ja se svako malo ponovo organiziram s tom torbom, da mi ne bi bilo previše stvari unutra, jer ne volim kad mi se nagomila, obično mi se nakupi nekih računa i ne znam, tak nekih papirića koje ne volim bacati okolo, onda se potrpam u torbu, onda navečer sve to moram vaditi van. Dakle, to je to sve što je bilo u ovoj torbici. Htjela bih se još samo zahvaliti na gledanju i nadam se vidimo uskoro još nekom novom videu. Ako imate bilo kakvih želja, slobodno pišite u komentarima. I vidimo se opet